Pevačica Rihanna se porodila i rodila svoje drugo dete. Pevačica je već bila u poodmakloj trudnoći, a kako prenose strani mediji, na svet je donela devojčicu. Po informacijama koje su preneli mediji, porođaj je protekao bez ikakvih problema, a mama i beba se osjećaju sjajno. Mediji također prenose da su Rihanna i beba sada u svom domu u Los Angelesu i da je ćerka njena kopija, iako je tek rođena. Rihanna je prošle godine u velikoj tajnosti rodila svog prvog sina. Ona je i saproki, dali su mu ime Rza. Rihanna je krila svoju prvu trudnoću jedno 6-7 meseci, a drugu trudnoću je također krila neko vreme i otkrila je da čeka drugo dete sa Rokijem na svom nastupu na Super Bowlu kada je pomazila stomak. Njeni fanovi su sad oduševljeni što je Rihanna donela na svet devojčicu, zato što svetu zaista treba još jedna mala Rihanna, a još više su oduševljeni što je devojčica u horoskopu Lav. Tako da bit će interesantno i jedva čekamo da vidimo te slike prve koje Rihanna bude izbacila svoje ćerke. Baš nas zanima kako će nazvati svoju ćerku, a što se tiče njenog sina Rze, za njega je jako vezana i kako kaže sama za sebe da je malo i psihomama, koliko je opsednuta sa njim i koliko mu je bukvalno posvetila ceo život, što je i normalno. A vi mi pišite u komentarima šta mislite, kako će Rihanna nazvati svoju ćerku, šta mislite o tome što je rodila ćerku. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video ako vam se dopao i da se subscribe-ujete na Trending. Što se tiče drugih vesti u showbizu, potvrđeno je da Shakira definitivno ima novog dečka. Svi znamo da je za Shakiru prethodna godina bila paklena u svakom smislu. Srušilo se nešto što je gradila 11 godina sa njenim bivšim Pikeom sa kojim ima 2 dece, nakon što je on sramno varao 2 godine sa, kako se beše zvaše ova, Clara Chia, da, ljubavnica Pikea koja je blejala u Shakirine kući, jela njen džem i svašta nešto drugo radila iza njenih leđa. Shakira je u toj situaciji dosta propatila, snimila je čak i onu pesmu gde je isprozivala Pikea, ljubavnicu, čak i Pikeove roditelja, posebno bivšu svekrvu, koja je bila zapravo umešana u celu tu priču. Iako sad Pike šatro uživa sa svojom novom devojkom, Shakira je već našla zamenu. I to 16 godina mlađeg Pikea zamenila šampionom Formule 1. Shakira i Lewis Hamilton su izazvali silne glasine o zabavljanju nakon što su primećeni zajedno na brojnim događajima ove godine. Sada je jedan blizak izvor otkrio da su njih dvoje naravno u vezi, nakon tajnog putovanja na Ibicu. Izveštaji u španskim medijima tvrde da napreduju sa svojom vezom, a Shakira inače ima 46 godina, a Lewis ima 38. Oni su prošlog meseca primećeni na jahti s prijateljima, također viđeni su na nekoj dodeli nagrada u Velikoj Britaniji, potom su bili u noćnom klubu, ali sada su bliski izvori definitivno potvrdili da su oni zajedno. Čak su proveli 3 dana u vili na Ibici kada su otišli svi zaposleni, ostali su samo Shakira i Hamilton. A također je Hamiltonov privatni vozač je čuo kako stalno Shakira i on razgovaraju telefonom. Ipak njih dvoje ne žele da žure, oni sve to rade oprezno, malo se i kriju, ali jasno je da su zaljubljeni. I svima je drago zbog Shakire, zaista što je pronašla konačno nekog novog i što Pike sada može samo da gleda i pati, jer je i sama rekla da mu se ne bi vratila čak ni da to radi. Jedini koji je izvisio u cele ovoj priči je zapravo Tom Cruise, koji je toliko bio opterećen Shakirom i jurio je na svim tim događajima i želeo da se smuva s njom, ali ga je ona odbijala, čak se pričalo da je bilo malo i neprijatno zato što nije želeo da ima ništa s njim koliko je bio navalentan. A što se tiče Pikea i Klare, njih dvoje zaista ne znaju za obraz, zato što su odlučili recimo da otpočnu zajednički život i sve je bilo okej zaista i očekivano. Da nisu odabrali kuću u kojoj je Shakira bila jako srećna nekada. Kako prenosi Daily Mail, Pike i Klara žive u istoj kući u Barceloni u kojoj je Shakira živala kad je prvi put došla u Španiju.
To je takođe kuća u kojoj je živela s Pikeom kada je bila trudna sa starim sinom Milanom. Ona je živela u toj kući 2012. kad je stigla u Barcelonu, a blizak izvor Pikeu sad kaže da je to stara Pikeova kuća i da će baš tu kuću koristiti za život ili da prosto se preseli tamo na leto sa Klarom Čijom, a do sad je iznajmljivao. Navodi se da će oni napustiti Pikeo stan u centru Barcelone i useliti se u ovu vilu gde je Shakira nekada bila srećna, koja se nalazi nedaleko od jedne plaže. Možda su oni na neki čudan način i opsednuti Shakirom. Znate da ima i takvih ljudi, nikad se ne zna ko je lud, što se kaže. Šta vi mislite o svemu ovome? Šta mislite o ovom novom dečku Shakire? Da li vam se dopada? Šta mislite o tome što Pike želi da živi u ovoj kući gde je živeo sa svojom trudnom bivšom ženom? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video obavezno ako vam se dopao i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending. Milijarderka ili milionerka Kylie Jenner proslavila je 26. rođendan, ali malo drugačije nego prethodnih godina. Kylie ove godine odlučila da ode na egzotičnu destinaciju i da ne pravi nikakve skupocene žurke sa prijateljima kako to obično radi, već je onako izbacila nekoliko fotografija na Instagram gde sedi na plaži sama. Ipak Kylie Jenner nije želela da otkriva gde se nalazi koja je plaža u pitanju. Nosila je bikini i dva velika prstena koja su se slagala sa bojama okeana. Takođe objavila je jednu sliku u uskoj crnoj haljini dok pozira na zalasku sunca na nečemu što izgleda kao luksuzna jahta. I sad se mnogi pitaju da li je ona zapravo otišla sama sa svojim dečkom Timotijem Chalametom daleko od svih, ili je prosto samo želela da sakrije gde se nalazi. Nedavno se spekulisalo da je raskinula sa glumcem Timotijem Chalametom, to jest da je on nju ostavio. Međutim, na kraju se ispostavilo da to nije istina i da su Kylie i Timothy i dalje zajedno. Zašto se to pisalo? Možda su samo hteli da mediji pokrenu neke tračeve, ali u svakom slučaju Kylie i Timothy su zajedno. S druge strane, verovatno je Kylie sa Timothyjem na proslavi svog 26. luksuznog rođendana na ostrvu i na luksuznoj jahti, ali Timothy je poznat kao neko ko ne voli da se eksponira, da se slika za Instagram, tako da se šuška da je upravo on fotko Kylie Jenner i da, eto, ona zato to nije htela da otkriva. Njen bivši Travis Scott, s kojim ima dvoje dece, nije baš najsrećniji što je Kylie nastavila dalje, pa je čak nedavno pomenuo Timothija u jednoj svoje pesmi. A šta vi mislite o svemu ovome, o Kylie Jenner i Timothiju kao paru? Da li vam ona više ide uz nekog drugog ili su ipak oni savršeni? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video obavezno, vidim da ne lajkujete, i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending.